like no man ever did. He has blessed like no. Ijakaima kongore. Ufana nyo wanyuma. Ufana nyo wanyuma. Kadokaima kongore. Ay ay ay. La la la. Twatandika manini. Babidi tuti, twatandika babidi tuti, emubano bange, ayamba magezi, onange kwekutukendo, naye naulite wanize, omoyo wanize, enono sara, mwate ogenda, kusama tundika wao, naulite wanize, omoyo wanize, mwate ogenda, nange basabira, mukama tabatanga, kuna tota, omoyo wamukama tota, yatiyogawe, tota, omoyo wamukama tota, chugawe, tota, mukama magilese tabatanga, tota, omoyo wamukama tota, tota, omoyo wamukama tota. Watu mkono kwetu, omoyo wamukama tota, mukama magiwezenga tota, omoyo wamukama tota. Ndivusiri webanesente omunafu wasembayo wali kulobode dijepolo dakusembayo twebaze mukama kulusembayo katwebaze olusikira wagulu situna DJ. Thank you Baba, mikwano cha Yesu yimuka twebaze Yesu neyo kwana nakoze wadananga kunjije wetula endoza abikoze yokoze oleni nyale kwebali kakubo kaliwo wakadduka omusagama wakalamana yete wakakwata zijukira lwe wakabagolabana kakubo nokonakona ngendinambolakona songogenda mulufula yade ekisowa kiraba temanyi olwasamu yade watya basigala tambula sewetula yokoledde peni mugange wetula yakoledde dokita waffe betumanyi yimusa mikolo tumwebaze yali atajukira abyoyo watasita zesiriza kumwerabira ennaku yali atajukira abyoyo watasita zesiriza kumwerabira ennaku. Mukama tukwebaza mambo sheneoya okwagala kukunji munange wentula era tewakakwaza okunakuna mukama endigakola soka yade ekisowa kirava tewayimirira yade watya kulwasambule peni zewetula endowooza baganda bagamba ebonizo muliyo zewetula nekiba mukama kikoze kati musa emikono nga twebaza nalani atajukira
Congratulations, Papa. Sigue la vida, sigue la vida. Tanzi tewana, upano wange, sigue la vida. Kuri Yesu kwaya mbye musebe mushobora, sigue la vida. Aswazi zabanane, omusai where you are. Why can't penny? Sadaka tewa kona tata. Wachikora kuwa komita. Sigue la vida. Osanide, osanide, osanide. Oswana, swana, swana. Mano, mamare chikiba. Kare karanga tumaliza. Karanga tumaliza. Elikane. Vikwele tata. Thank you very much. Thank you, Pastor. Thank you so much, and thank you, everybody.